women rep wa Kirinyaga, atongoria othe are mari haha, athĩnjĩri Ngai, principals and teachers, na aciari na arutwo. God is good and all the time. He, nĩguo mũrĩ aingĩ mũkaumĩra ũguo andũ a mũkũrũ-inĩ. Kagucia nyambe ngũcokerie ngatho cia mwanya nĩ gũtuĩka nĩ ũrĩkĩtie gũtambũra kĩndũ kĩrĩa kĩngĩiganania mwana wa mũthĩni na wa gĩtonga nĩ gĩthomo. Na ngũcokerie ngatho cia mwanya atĩ kĩmera gĩkĩ rĩrĩa tũronire president witũ William Samoei Ruto na Rigathi wa Gachagua andũ maumĩte handũ hahinyĩrĩrĩku atĩ nĩo matongoretie, ona ciana cianyu ici mũthomithagia na thĩna, mũthenya ũmwe no igaikarĩra itĩ icio, mũthenya ũmwe no ikarĩanĩra na thamaki. Atĩ kuona ũmũthĩ wa home wa matinga mũndũ mũrorwo nĩ ũcũwe atĩ nĩwe seneta wa Nyĩrĩ, ona cianyu Ngai nĩ wagaciambararia. Na nĩkĩo tũroigire andũ a Nyĩrĩ, na niĩ ndongoretie, tũrauga ũhoro wa njohi na ndawa cia kũrebia nĩ tũkũhũrana nacio, tondũ Kagucia ndũngĩruta wĩra wa gũthomithia ciana na andũ angĩ marathondeka njohi kũrĩa, o rĩrĩa ciarĩkia gĩthomo magacitũma kaburi. Tũrauga rĩngĩ yuraga ĩkĩaga gacĩra kau tũtigathiĩ. Na nĩkĩo ngwenda ngũcokerie ngatho cia mwanya Kagucia, tondũ nĩ ũranjĩrire ũgũthondeka gĩthomo mũkũrũ-inĩ. Atĩ rĩngĩ ciũria iria oragio atimia arĩa cingomatha mwena ũyũ, arĩa matarĩ athuri mwena ũyũ, gũtirĩ hĩndĩ ikorio gũkeanwo basarĩ, tondũ gũtiũka kũheanwo athuri nĩ basarĩ heanagwo. Thengio mũno Kagucia, tondũ ũraugire ũgũthondeka nyamũ digital, atĩ mũndũ ndarerũgamaga hau gũtangatha mathĩna make, arĩa andĩkaga thimũ-inĩ, mũndũ aheo gĩtĩo gĩake. Thengio mũno Kagucia. Na ũguo nĩguo tũraugire mũndũ aheo gĩtĩo ona atarĩ, tondũ kũrĩa ũru gũtingĩgirio karĩa wega. Katiguo andũ a Ngai. Thengio mũno Mheshimiwa Kagucia, because you are bringing back the dignity of people of Mũkũrũ-inĩ and indeed andũ a Nyĩrĩ. Na gĩthomero kĩo gĩtuĩka mũigana, gĩthomero kĩo gĩtua mũigana. Na nĩkĩo niĩ ndĩrakwĩrire Kagucia, ona korwo ndirĩ kura ya Mũkũrũ-inĩ, we nĩ njũĩ nĩ yakwa nĩ ũrĩ, ndĩrauga Kagucia Kumi Express, tondũ mũndũ nĩ araruta wĩra mwega. Kati hau tũrĩ andũ a Ngai, kana ti hau tũrĩ, kati hau tũrĩ. Unajua Chief Justice Martha Koome, hapa sana wakati tukuna wanafunzi hatuongeangi siasa, lakini langu ningetaka nikuombe mmoja tu. Katika hii vita ya pombe tuko na shida moja, the Evidence Act. Kitambo ipelekwe Nairobi government chemist, hapo inakuwa imeleta shida. Na ndipo sasa tumesema nĩtũkũgarũra hanini, twanyita njohi haramu, tugetha mũrugi, tugetha wakiri wa mũndũ ũrĩa ũrendia, na mũtumia ona ciana ciao makamba makaringwo mĩcuba ĩtatũ mahonoka, tũkauga nĩ njega, yarema magakorwo mathiĩte. Kitambo tubadilishe hiyo sheria ya evidence. We tũtingĩtĩkĩra njohi ĩnyitwo ĩkĩrwo borithi. Kũrĩa gwa Gacheri tũrathikire andũ 17, 17 in one day. Na unajua Chief Justice, ilikuwa pombe imechikwa haramu, ikawekwa pale, kitambo ipelekwe government chemist, imeuziwa watu wamekunywa. Na ndiposa tumeamua hapa Nyeri, tukipata mtu, wewe unapewa kidogo chupa 2, bibi yako chupa 2, watoto wenyu 2, mkipona tunasema iko sawa. Wa mwisho vio. Andũ a Mũkũrũ-inĩ no nginya ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya, tondũ niĩ mwathurire aingĩ anyu matanjũĩ. Na ndirikane kahinda kau ndomĩte ta kahiũ, ndathirĩte ta kahiũ, na ngoma ta ngima ya mũrara. Inyuĩ mũkĩnyenda mũgĩthura, amũkĩrai ngatho ciakwa. Na nĩ mũkĩũĩ no ndũrũme yacokire na thutha, na gũcoka na thutha kwa ndũrũme tigwĩtigĩra, katiguo. Na nĩkĩo tũrauga 2027 the next tũthiĩ hau mbere. Thengio mũno, Ngai wa muoyo amwĩke wega, na tũrĩa mwendete na njamba ĩno. Ngari ĩraruruma ndĩhora, ngari ĩraruruma ndĩhora. Haha twĩ na Kagucia, haha twĩ sawa. Na ngwenda ndĩ governor ũyũ agakorwo arĩ MP wa Mũkũrũ-inĩ, nĩgetha tũkanyitana nake tũkamũrutĩra wĩra. Ngai wa muoyo amwĩke wega na tũrĩa mwendete. Asante sana. Thank you muno. Asante sana Senator wa Matinga. Senator arĩ kuo kana ndarĩ kuo? Very good. Asante sana. Senator nĩ mũrata witũ makĩria. Kĩrĩa tũkũmũtũma no ũndũ ũmwe.
tugutuma senator ndo umwe senator kwa sababu unataka kuwa the next, na mimi najua mnashirikiana sana vizuri sana na our current governor. Uende umwambie Kagushi amejaribu sana maneno ya Mukurweini. Pahali pamoja tu peke yake tunakwama hapa kwa hospitali. Hapo tunakwama kidogo kwa sababu hapo madawa hatupati ya kutosha na laboratories tunatumwa nje. Ile siku nitaamuka na side mbaya, nitaleta moto sana hii Mukurweini. Kwa sababu sisi tunajaribu sana mambo yetu, si ndio hiyo? Lakini ya hospitali hii hapa Mukurweini hapa iko kashida. Na tunataka ifanye nini? Irekebishwe. Lakini sasa hatutapiga kelele kwa sababu ni kuongea tunaongea. Na unajua mko hapa Nyeri hatuna vita. Si ndio hiyo? Lakini dawa zifanye nini? Na laboratories tupe? Hiyo bwana next. Mimi najua hiyo itafika vizuri kwa sababu hapo iko kashida. Nikienda mashinani mimi napenda sana kusikiza vile watu wananiambia. Na kila siku wananiambia hapo Kagusha mtu angalilie. So hiyo tuangalie vizuri ndio iweze kuwa sawa sawa. Lakini tunashukuru kwa sababu yeye senator kazi yake anachapa. Mmesikia vile tumeambiwa hapa kazi ya kupitisha sheria ya kahawa hiyo amepitisha pia. Sasa hii mambo ya pombe ningependa tu kuongea kidogo ndio niweze kuita our chief guest. Niseme mambo ya pombe iko shida kidogo. Sijui kama mnajua hapa Mukurweini tuko na how many bars? Hapa Mukurweini tuko na public primary schools 65. Hapa Mukurweini tuko na public secondary schools 32. Now if you add 65 plus 32, let's give and take 34, zinakuja ngapi? 97. Hapa Mukurweini ile makanisa ambayo iko registered hapa Mukurweini ni 62. Ile makanisa iko registered hapa Mukurweini. Ile butcheries ambayo iko hapa Mukurweini haifiki 70. Mnashika hiyo? Mnajua tuko na how many bars hapa Mukurweini? Tuko na 210 bars Mukurweini peke yake. Mukurweini twina irafu 210 Mukurweini peke yake. Gakedwere ya for example gataoni kau kaduka igere twina irafu 20. Muthie mutare omuthi. Kwa hivyo mimi ndio nataka kuwashukuru sana Mheshimiwa Kafaire na county government kiongozwa na Mheshimiwa governor. Hapo mimi najua mnafanya vizuri. Kwa sababu mmeunda sheria ya kusema tufunge hizo bars, especially zile ambazo zimekaribia nini? Mashule. Na pia tuangalie kama Mukurweini, na sijui kama mmeweka hiyo kwa sheria, lakini sisi tutawaambia hawa wakisema kama Mukurweini tuko na 32 sublocations, na mjue kuna pahali nimewasaidia kidogo, nimeongezea sublocations, sasa tuko na 38. Mnashika hiyo? Kurehe services closer to the people. Otorada murehe ile services cia kuoya birth certificate na death certificate murehera guku Mukurweini. Ona sublocation iturongereire 6. Kama tuko na sublocations 38 sasa zile ziko gazetted, kwa nini tukue na 210 bars? Yaani ni kumaanisha kwa kila sublocation tuko na vilabu gapi? 7. Si ndio hiyo? Moja haitoshi? Moja haitoshi. Mnataka ngapi? 1, 2, 3, 7, 10 kwa sublocation. Mukwenda shika na sublocation yemwe. Kemwe. Kana 5. Kana mugwanja. Kemwe. Oh, sithire. Na inywe. Kurio andu menda uthi kuburudisha marikia. Nigikorwo gikemwe na maheo njohi ire yagireire. Kana toguo. Tutiga kureherwo poison tukiragwo niki. Na sasa mimi hiyo ndio ningeuliza kabisa our county government. Mtusaidie sana tusilicense clubs mingi hapa Mukurweini. Wale watu ambao wanafanya kazi ya club si wafanywe licenses ya kuuza maziwa na kuuza nyama. Hiyo tutanunua. In any case, sasa tumeweza kuchukua mzigo ya kulipa school fees, sasa mtakuwa na pesa ya kununua nyama na maziwa. Ama namna gani? Kwa hivyo tufungue hizo. Ile ingine nayo wakati mwingine hapa Madam Chief Justice, wakati our MDC wamefunga the bars and the clubs zile tuko nazo hapa Mukurweini na Nyeri yote, kuna mtu amekimbia kotini. Akasema kwa nini mnafunga bars and clubs na ziko na licenses? Na zilifungwa zile zimekaribia mashule. Your Excellency our Chief Justice, kuna yule magistrate tena
akasema zifunguliwe. Hapo mimi ndio naomba sana mtusaidie kama judiciary tuweze kuwa na nafasi ya kuhakikisha kwamba kama tunachukua lile jukumu kama serikali ya kuhakikisha kwamba kama zile clubs tumefunga, yule magistrate ama yule judge ambaye anapelekwa hiyo kesi akiona ni ya kufungua pombe, hata heri hiyo siku akue mgonjwa achukue sick leave. Kama kabisa hakuna kitu kingine anaweza kufanya, hata heri achukue nini? Sick leave. Hiyo siku asipatikane, kwa sababu hatutaki hizo clubs zifunguliwe. Kwa sababu simuliona zilikuwa zimefungwa, ikafika Friday zikafunguliwa tena, kwa sababu kuna mtu anakuja na court order. Kwa hivyo hiyo tutaangalia sana, lakini sheria nayo tumetengeneza sasa. Kwa hivyo najua Chief Justice utatuambia tutengeneze sheria ndio ikusaidie, nao tumetengeneza. Kwa hivyo najua tuko na our Chief Magistrate from Nyeri, na najua ya kwamba atatusaidia hapo pia. So ningependa kurecognize wale watu ambao wametufadhili sana siku ya leo, kwa sababu hatukuwa na fedha ya kutosha kufanya hii event. Kwa hivyo tukaweza kwenda kugushia kutoka kwa wengine wakatusaidia. Tuko na bank ya Sydian Bank wametusaidia sana. Na yule mfadhili wetu mkubwa zaidi ni NGCDF board kama vile nimewaelezea, na bwana mkubwa wa NGCDF board amesimama hapa. Tuko na L'Oreal. L'Oreal ni hawa watu wana products are nice and lovely. Tuko na Biashara Sacco, tuko na Equity Bank pia wametusaidia sana siku ya leo. Tuko na Family Bank wametusaidia. Tuko na KNUT NAT ile ya walimu. Tuko na KCB, na pia tuko na Mukurweini Technical Training Institute, na pia tuko na Kepsha na Kesha ambao tumeshirikiana sana nao. Na pia ningependa kurecognize Omwasco pia nao wametusaidia sana. Odhaya Mukurweini Services Water and Services Company Limited wametusaidia sana. Na ningependa pia kuendelea kushukuru kamati ambayo imekuwa ikikaa chini, na ambayo tukimaliza watatokea hapa mbele pia mtawaona, ambao wamekuwa wakifanya hii kazi. Na kwa sasa hivi tunakaribia tamati, na ndio maana tunataka kumuita sasa mgeni wetu wa heshima, mgeni ambao tunamheshimu sana sana sana, na mgeni ambayo tumefurahi sana kukubali kuwa nasi siku ya leo, na ambaye si mwingine lakini ni rais wa Supreme Court, koti kuu la Kenya, na the president of the Supreme Court of this republic, and also our Chief Justice Madam Martha Koome. Kwa hivyo tusimame sisi wote ndio tuweze kumkaribisha aweze kutupatia speech. Asante sana. Wapi makofi? Ora karohe. Wapi makofi karohe oguo karohe keinaga. Ahora te keire. Karohe, endelea